System no be affiliate ni o. Ye timi ye no. E ka me se na. Amani ji am ba. Me di ankasa de foku anjiro boadi. Me asantini. First of all, no, so we say will be I don't have a catching conversation patch me so be. And request and madness Adom. So nipa na be hu. Ma catch so say nipa da se ni say. Na ahwe ni nipa no mdo toton. Mitani na kwanya boda ni dia wa lie. Tunya titire ni so na ko hwe na brabo na do dia toton nti abrabo e say we live no. E fatane de no. So what you say? And I'm saying ni obi a say o mani na asa hene ni jata 1 cash. Kasama boom was say eni obi an mo obi akwanya sa for this thing. So what you say? Oya de nyame hia no. Tim so ko study na mu say oh. We a man of God. So what you say? To say be friend my bebo wan kaso abrabo. Na since in some easy about for junior and so there a lot of changes in my life. Now, so what you say? Sure. What are some of the changes? Can we know since I was starting school about for junior? Yeah, now I impact your life. As first of all, no, I did no advantage, and I have no disadvantage. So what you say? Advantage in says, say, if you my fame, we have BFBR, both for juniors raining everywhere. So what you say? And we another one. So, hey, I want my respect and so costro. I see. You see, my classmates who got me new poly, I would mean friend is our mummy dear. And that's how make the little cry. No, I see. Ah. Okay. What were you doing as your profession? Then we get in life. Oh, formerly, Nami MCR guy, my Seacom TV station. Oh, okay. And now I need to media moons and say, I'm switching back to movie life. Okay. The movie life now, and I'm so I'm quite did at Jackson some for 1.5 years. Just in case and 2. Never papa, no. Wow. I see. Now, who discovered that you look like about for an idea, first of all, no, a kiss and crank it in Kitty B, and I discover I'm not the above for you, a friend direct. And to me, my man, for many near to come, Miss MCR, Seacom TV station. And now, minister be a friend up here. I'm time money music track for, movie tracks, no. Hey, to obey, program, we are near a life worship about 3 years. No, catch a director said, Ogano MCR room honeymoon or seven above 4. A 2 pa, Fanny Shas a child better than Fanny Bibi. Oberhun sounds a beba. It was me child better now who said there be improvement about admits, Mamma go for shall save any TV no. And I shall say, I put things right, nice or like what you me a day, Abeno. It's a one director be a friend Africa. I say, any MCR guys in go for the music videos back and the movies. To the movie by me man or catch him so I be age maybe. Now can person be the poster boy. It's not that moment now was in the movie in the but no me more about that and I'm going say poster boy and say oh me try do man kwa dia na say young guy using them dia oh na main character. Men so many je ho e ma me dia say aduma no ko di na chi. E ma de me twitwa you man bia fa bi buy bi so de wa ni tia the don na so ka dem. Eti the outset in so a you go so e aduma na na ja TikTok and me buy here at him the deal cost na ja me ko ye video ma obi me video ma nipa na edrenu mra ne nipa na de ababo nti say video na me ma na de abo case nko na me tiri ma me de nti o se me to aso na me videos chiche nko sa sanse me pedi anyway na be there some kwa mfa one ma so na keke bia che nko for because nko for tie me te did this na me nya call every that just came into the camp then time no twa see with their more repa the first series na friend at the chemu nsem and later utwa me hwan ni na me ginam ha ntimo oh ati me bottle ati dey ati me bottle nti oni mi adwuma mgusu ani ni adwuma current adwuma kwa wa bontina Mr President ayele wi adwuma me sofu nti movie life na mu na ja
Menen wa adwuma. Mr. President, me yesofo. Movie our day ba bonje Mr. President, me yesofo. When about for the only say me try see the but only the side me we make ho. Ana me mie so nso nkyere no. Oh, it's true. On say media no see any video the number to so. Say na be be na sponsorship ni ade but o man go for me na friend no na friend me directly. And on ye di nkomo say but that moment no man for meeting the anye because na maintain my now voice. Confirm say you kotwa adwuma bi ba abonten ade problem ba yi me bu sem adwuma ya and then send the look alike send me ba yi. Me yesu am no na so be kasa na ade me kakra. No, eti ye kotwa asase in video no wa akra kaswa. Ena me kokojia madam fi efen hello kofi. Yeah, hello kofi. Hence our project no so kokojia. Ah, we akra guy. Akopra assembly ma wa nya. Ya o share me fie senior me corporate assembly ma na nya. Say wa sorry. Let me so wa. Catch me. Eti ya adwuma no me bu sam frame no ka dem so person di project bi ba no po bi o sewe bi no bofo. Eti mi no hu se me fata da role. No nya guy bi ono so se ono so se do koma. Steve Adom Chebia Junior. Sa current now. Yeah, I've met him. Yeah, 5,000 Ghana cedis. Yeah. Oh, say me call on the man from me for car. Nti ye kwa enu ko din komo no so emrante my idea because any kwa the adwin say video na aye na wan ba asam no ye kwa akopa chew. Eti any kwa di kan wa so dem mo before ansam no ba. Oh, yeah, you video about one time when you are bringing the hours. And same baby, and none of any Jiris and the boof. Sir, good. Your copan hotel. And to any over, sorry, them when they am the brim. And then the end of 2 years with your woman will be a day. It's yet 2 man now, boy, the man team and 1 solemn blah, with the medium division. I'm sorry, call a cash. A coconut shop. Tim full platform no. Na fe no asere. Na se on se o ko panyi na se o sere sa kakra dia. Na on se ehu ne so ya te kakra. O so munya boni bia ntia me. Yeah, e your short skit na e de mucha. It is ekoye ma mi o se ekotia mi o. E ye modwuma mo ya mo so de. Mu didi ho. Oh, sense on so fu na on wo da bia obo empa ma o ma eni adwuma wo. Aso de mo ho de ma. Na so wonya adwuma ya obesi so say dia adwuma ne ye there bi so enti o ka sa asem e na ma ko mi ni anim be ma he said the brother na ni am so he said ani. Oh, very happy. Oh, asori man so adwuma to on friend papa ba ko pe omo ma me fancy too omo hu mi a APC anointing e come in na omo pe ma asem too. Oh, say video ni ba abontin no. Any menim say video ni cassette obi there we don't know. The all kind na asem kan is there be. E penfo mi anu e dey represent wo mo say timi approach but video ni ba ni wa akra. Na say there be ni e be rebel bofo. Ti em ro she wo no no nwie. Ti wie no na ba kuma say ya papa no festival Adom Chebia. Enti ya ko ho no mu nwie no. Oh, ya papa festival Adom Chebia so ya ko no ho. Oh, ya nti ya yini ni na awie adwuma de adwuma na si enti say the content e ba Ghana bi ejai. Yes boss mejo so nyame adom mampo mo de se tro konkron oh me to me no dey minim se my body bet ono na say my any body and on the warning tie aba say
adena me di ni di ye na say me look onu na me ye no minjai wo mpe nti minjai na o ma me ho ni na penyimu su ka asem a me akola me ne ntimi yinya no na ja me bu nkotodie pa ne cho say eturu nkotunu bebi eturu me nye bio oh for now there will be an frame kan kire me so maji atuma na so munji ntumu ye yo medase first of all adwuma na etwa na enye ye adwuma ena me ankasa kura me ntrase plan se me ba be look alike me says ni twase 2015 yes 2015 me wo Ghana card bibia kire se me ata wo Ghana we say hello Kofi GH aka enyi kanwi no size yes my advert people kwa movie back or UTV bedema garlic misha me na me try intino nye look alike in me ba system no intino be 2 months ni na mabusem Ghana Jesus Efrem Satan Christian atwawu ayekosie ni inti me makeup na ma yem bibia se wol ma no ade bia me bibia me bia sana me makeup isa nti me ko eyi na sibi lebi me akola me say makeup there with me in say yes nti me ko me amanu nyi bet my no white I don't see we plan me na matwitwa bebre baby enu na efrem enwi nkanwi sa entinu me kwa yie na ase no me ba TV so onkofo bebre hu me enti me ba no onkofo we say second chance papa no we say no bet me dem mfa anya asem enti ni 3 days time na mabusa frem say obeye adwuma bi na me na ro no fata me enti no obehia me na ya beye adwuma na mfio na wanya ga bi so a ono so say reverend obofo ai bitimi dey adwuma na mana kwa anim na mfio nti emre na odi hye emre no sunye na me ko set no so ehwo na me ko hia junior obofo na minim ni da na me ko hia no nti e ko hia ye no me ye me makeup wie ya ye dress ye no no ye begina uncompleted wood bim dan bi mu na mabusa me say cameraman onye mai nti wo twa picture bi no dia to social media no hu se na adwuma no beko nti wo twa picture no ana opost yo no send mai na esu ye share ya na pictures no koi nti ahomachi mi ni nua da wa na Ghana page yeah SN picture no any comment ni nneoma e ba ho e de kire mi nua no na mi nua no so tell say enkrofo kasa adwuma no na video bi amai enkrofo kasa ho nti no ebeye yi enti no me na me de me phone na call Facebook na call bo Ghana page na ye ne comment bebre ndi e free on na ba mabusem ho na edi be kire ne say na pictures no ko ade be chi Adom TV fo so afa video no ni pictures no atra say ye hu discussion enti ne ye hu say adwuma na ebeko enti ade chi na ye twa video bi ase makoto wachi a me di no kwan ho a me ba na omutwa behind the scene kitu bi no mo post no TikTok enti no ni 2 days na ye papa Seven Adom chedu abekasa ho say nkrofo bi di ni ya de bi se no okasa ya kosi akire ti okosi akire no ye de achopa ni samnyoma bebre bai there be onim yes enti no ade na da mabusem platform so enti mabusem di no boy enti mabusem be pa cho ni sa ni masa na mabusem se wode ye beba kumasi ha ni akopapa no akopa na cho be wi akire no mabusem kwa na besini ba kumasi ha minim se okopa acho na wankopa acho enu tin koda na minim nue so river obofo Thre ye ne ye ko ho na ye kai kopa acho na koda ne anije mai
nti ye free one we no ye nim na wo video no mabusem enim nim oba o se ode ye beba no amfa ye mba nti sade a ye ba kumasi so a ye nko hu ye papa Steven Adom Chebia na chopa bi wo ho a ye de amano na senior ono so wo bibia obekire ye na ye de aye a na ye de aye nti ye bedu ye tema ye se ye kono na ye papa Jaku eto ni safre se odi ni birthday asa bie ni fia no nti ye mra na eja ye koye ti okodue na bloggers no betwitwa interview ni Sam Nyoma brebe amanfo de omoyi bloggers na nkata pia oba amaye so won betfa ne to metale anim na omuntwa na munya yi nti ye dane ni se ehwe no ma capture no mo se mi ma she papa na tade na me hwe ma to Nyoma bebre bo blogger krodin mi kumasi ha minim blogger bi adin because mi nti kumasi ha mi Accra na meti yes enti no ade ne ko ba sa no enti Sunday twemu ana minim nue ye call papa Steven Adom Chebia na asori dem ho ti ye call no o preach nti ye ko si ni mpanyimfo ni bi mu so ana omu fa ye na e ko transi onu mu busa question ana e kan onu mu ka kire se ye nko omu gi ye number no mu se omu frɛ ye back enti ye free ho a ye ba ye dru ye tika mu po enye nu fie ke edu ke jetia na obi send ye voice mail say papa no e preach wate won bi na ate ana ana si o ye enti ekodu fie na ko hwe video no ana papa no say nipa na odi ni ye look alike no o man last warning sa o man last warning na chichide panimo jadodo a ye di nsuo ne fra na o ka sa yes that one free na nkai ko pa cho no mu si ye mrefi no mefre back ye nu fie mpo na sa one tie ne bae nti sa one tie ne bae no oh enkrofo ye interview bisa yesu ekika nsem bi na ekoye nsem bebre ema metiti se police ne yi kojon kasa Lilwin so be kasa evangelist onyame so be didi atem se obetwa street boys amaya mo mabu ye nsem bebre wa media no so wa hu nyam na beka wa hu ko ode fa wa yi na ko YouTube ko check out be mu Duah didi wonu so say onu so say anwansra na so edi na edifu na tikwa da kamnem nsem bebre enti onu so be kikaye no na misumi nua no ye bufu kakra enti yesu ye ko kasa kakra fa kodon kasa video no ho enchire na nsem bebre be achire but say uni panyinya asem a wasem ye de kra na wa kola no udifo na me say ne pa no twa no me pa cho na atade na me hye na omusi Name+Look wono no meja hye ai jalabia white na me toye na mapam blue ha apam blue na makoto katasuri na ya me kata me ho ena omusi saade no so me hye na me na obia fi se me ni papa no nti e ba ni sa no me mpasem nti maja atade no hye nti na me hye black asem iko yi no nya yi enti no na asem no ono kan ye no enti na so maja bibia me mpasem Debi mabusem na Thre ye adwuma ene ekoye ye no ya nti ekoye ye no na Ghana for so mu na mo se me ni look alike ene di no enti ekoba ne sa no omo de to me so aye me de Steven Adom Chebia Junior ena me ko fai ena o se wo mpe enti yes Sa. Yeah. Mayi da. Si anu mi ankasa mi din na mi yusu haloko fi TV. Ense na make us a video ni bae no na Ghana for this side ni maame. Na ye me de na se ade e de mi number bi a me de na mi nim se ensusu aso bi beba e kire se ma anwe hu sa. Anti tema mbe hu se ko se
Na say ọbọfọ so onye papa no. Me nya ọbọfọ so Adam so. Sir. Ti one tears here no masesa no. Masesa no. Masesa. They say the hello Kofi. Say me ni hello Kofi. GH. Yeah. And as Hello, all the Kofi and hello. Hello. Hello HALLO. Hello. Unim. Nanka meka bibi say. Senka ode hello Kofi ne kwa ne ba na odrese papa na. Anka